Kena ke message, kabala komen, dauna ubreu, ubanagaro, banyak kertang am simla itu nama laka na, hendai la itu bau day nakateka jaj sangma. Ne ubreu, ulah keren, halor coba PS lingdo, ubatmu banyale MDC, arajar arpusau, napo kateka ranikor konstituensi. Ne ubreu, badai ugaro, ubasyang basa, hapo kateka senang ranikor, ulaang, bau latip ha syapang coba PS. Nakadaw jo kajing i jaj benreu coba PS. Bat ki kam ki bau ba PS ulale. Nak putaka jaj benreu. Bat kumta ki pait garo ki basyang basa hapo kateka senang ranikor. Kinlang ki balak loy ban kirsyan yu ba PS kum utau candidate ban yang MDC napo kateka konstituensi. Neu breu ulang ru ba nadaw ba PS lingdo unjab yang kateka election MDC House nam uban wan kumta ngiki kasi bat ki garo ngide ban lang kawai bat ngide ban danru yang taka jingsngo kumba ngide ki hemen kisi parahi neu breu ulai thu susu baki breu jong u man kapor hi ki jukar shan bet ya ka seng UDP ha ka baka UDP klathet ya ka vote nakine ki pat garo bat ki lang ru ba ha ka election MDC ke bansawan usnam arajar apsau kumta klempep kin kersyan bet yo ba PS lingdo namar kitip bau ba PS lingdo udon yang taka capacity lane yang taka jingla ajung u bon le ya ka jingba namenta ki paj benriu jokane ke jela Meghalaya bat uba PS lingdo ru undai ubri uba biang do tam nakate konstituensi kum uta ukirtang ubanyele MDC hakane ka election kabansawan haus nam araja arab saw ha ka bakini ki paj karo kilaong